Arratsalde on guztioi, eta dagoeneko danak hemen gaudenez hasiera emango diogu. 2025ko urriaren 28ko udalbatzaren ohiko osoko bilkurari eta ongi etorri hemen zaudeten herritarrei. Gai ordenarekin hasiko gara eta lehendabiziko puntua hori bezala gai zerrendan 2025ko irailaren 30ko ohiko bilkurari dagokion akta onartzea da. Ez dakit aktaren inguruan, zerbait daukagun esateko, bestela onartuta geratzen da. Bigarrena, ondorengo ebazpenen berri ematea, alkatetzarenak eta zinegotzi ordezkarienak 2027 zenbakitik, 2067 zenbakira, biak barne eta tokiko gobernu batzordearenak. Hauen inguruan, zerrez. Hirugarren puntua, 2025-2615 dekretuaren berri ematea da, alkatearen eskumenen eskuordetzeak aldatzen dituena eta Naroa Zabala Azid udal zinegotziaren arduraldi partziala ezartzen duena. Honen inguruan. Laugarren puntua, 2025ko hirugarren hiruhilabeteari dagokion udalaren eta menpeko entitateen aurrekontuaren exekuzioa eta ordaintzeko bataz besteko epea. Honen inguruan. Ados, honekin bosgarren puntura goaz, kasu honetan proposamena dena, egintza deusezaren berrikuspena, egonkortze prozesuetako konpentsazio ekonomikoaren itzulketa. Marijo, bai. Bai, izenpetzen du giza baliabidetako arduradunak onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra aurretik antolaketa batzordearen diktamenarekin. Espedientea ikusita, aplikatu beharreko legedian eskatutako baldintza guztiak betetzen dira, eta beraz, hurrengo erabaki proposamena aurkezten zaio udalbatzarrari. Lehenengoa, 2024ko abenduaren 9ko 2024/33 alkatetzaren dekretua ofizioz berrikusteko espedienteari hasiera ematea, MAC udal funtzionarioari aitortutako eta ordaindutako konpentsazio ekonomikoari dagokion zatian. Bigarrena, udalbatzako alkateari ahalmena ematea Euskadiko Aholku Kontseilu Juridikoari irizpena eskatzeko. Irizpena eskatzearekin batera, planteatutako gaiari dagokion dokumentazio guztia aurkeztuko da. Irizpena eskatzea erabakitzen den ebazpen berean, ebazpena emateko epea etetea erabakiko da. Eskaera egiten denetik irizpena jasotzen den arte. Administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren 1ko 39/2015 legearen 22 artikuluak aurrikusten duen aukeraren arabera. Hirugarrena, erabaki hau prozeduran interesdunari jakinaraztea eta 10 egun balioduneko entzunaldi epea ematea, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik hasita. Epe horretan alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Bai eta beren eskubideak defendatzeko egokitzat jotzen dituzten dokumentuak edo bestelako elementuak aurkeztu ere. Laugarrena, akordionen berri ematea langileen batzordeari. Eskerrik asko Marijo, honen inguruan talderen batek zerbait esan nahi du. Bozkatzera pasatuko gara, aldeko bozkak, 14 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 7 abstentzio, onartuta geratzen da. Seigarren puntua, 2026ko ordenantza fiskalen lehen aldaketa izango litzateke. Kasu honetan, EAJak erregistratu ditu soilik emendakinak, gobernu taldeak egindako proposamenari, eta beraz, ondo iruditzen baldin bazaizue, gobernu taldeko ogasun zinegotziari eskatuko diot proposamena bera aurkez dezan, gobernu taldearen proposamena aurkez dezan, ondoren EAJari bere emendakinak aurkezteko, ondoren alderdiek hitza hartzeko txanda zabalduko dugu, eta ondoren bozkatzera pasatuko ginateke, lehendabizi EAJak egindako emendakinak, eta ondoren gobernu taldearen proposamena. Orduan, hurrenkera horretan, ogasun zinegotziari emango diot hitza aurreraneko. Eskerrik asko Izpe, arratsalde on guzti hori. Pixkat nire azalpenak bi ataletan banatuko ditut. Alde batetik gobernu taldeak 2026ko fiskalitateari dagozkionez proposatzen dituen aldaketa nagusiak aipatuko ditut, eta bestetik pixkat prozesuaren inguruko azalpen labur bat ere eman nahiko nuke. Azteko 2026ko urteko aurrekontua prestatzeri begira, Errenteriko udaleko gobernu taldeak ordenantza fiskaletan 2,4ko eguneratze orokorra proposatzen du, azken urteko KPI-aren batez besteko igoerari dagokiona.
Aurkeztutako proposamen helburua kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzen jarraitzea da, gizartearen beharren eta aurrekontuen egonkortasunaren arteko oreka bilatuz, ahalegin fiskala modu justu eta orekatuan banatua. Proposamenak prezio publiko gehienetan progresibitate fiskala aplikatzea jasotzen du. Hainbat zerbitzuetan ere tarifak programak egokitzen dira, kulturaretoak, udako oporrak, ludotekak eta familiagunea hautaketa prozesuak, baina batez ere udalerriaren erronka nagusiekin lotutako arloetako hainbat neurri fiskal ere baditu. Aurreko urtetan zerga politikoan esparruan landutako bideari segida ematen diotenak. Eta aipatuko ditut atal guztiak. Alde batetik, etxebizitzaren arloko neurriak proposamenarekin jarraipena ematen diogu etxebizitza arloan indarrean dauden neurri fiskalei. Errenterian eremu tensionatu izendapenaren ezarritako helburuak lortzen laguntzen duten neurriak direla iritzita. Zentzu horretan, ondasun eta higienizen zerga ibia eta erakuntza instalazio eta obren zerga izostea proposatzen dugu, karga fiskala arindu eta egungo etxebizitza parkearen birgaitzea sustatzen jarraitzeko. Bestetik, tokiko garapena sustatzea, guretzat eremu estrategikoa denez jarduera ekonomikoaren gaineko zerga, IAE, eta establezimendu berriak irekitzeko tasak lorzuraren aprobetxamenduak eta azoka txikia jartzeko tasak izostea proposatzen dugu. Transizio ekologikoaren atalean, azken urteotan egokitu egin da hondakinaren tasa, hondakini buruzko 7/2022ko legea betetzeko. Zentzu hortan, 2,4ko eguneratzekin tasa kostuen eta diru-sarreren arteko orekan mantenduko dela aurreikusten da, beraz aurten eguneratze horek jauzatzea proposatzen dugu. Halaber, jarduera ekonomikoetako tarifa berri bat proposatzen da, kuota finko bat eta EIOBeren Euskal Autonomia Erkidegoko metodologia estandarren oinarritutako zuzendeketa faktore bat kontuan hartzen dituna. Zabor gutxiago sortzen duena, gutxiago ordaindu dezan eta alderantziz. Ur-hornidura eta astolderiaren tasa, Ainarbeko uren mankomunitateak planteatutako igoera eguneratzea proposatzen dugu, eta mugikortasunari dagokionez, taoren tarifa 2,4 igotzea proposatzen dugu, baina egoile hartzen saltokientzat 1,6 eguneratzea. Tasen igoera progresiboa ere aplikatuko da motordun ibilgailuen potentziaren arabera. Eta azken atalean gizarte kohesioa hobetzea, etxe bizitza tutelatuen aldi baterako bizilekuen eta etxezetzeko arreta zerbitzuaren tasak izostea proposatzen da. Ibiaren errekarguak beste salbuespen bat jasoko du, irisgarritasuna ziurtatuta ez egoteagatik etxe bizitza utzi behar izan duten adinekoentzat edo mugikortasun arazoak dituenentzat. Hori da gure proposamena, eta orain, pixkat ere prozesuari dagokionez, pixkat ere komentatu nahi ditu gauza batzuk. Beste urteetan bezala, gobernu taldeak elkarrizketarako espiritua izan dugu ordenantza fiskalak lantzeko prozesu osoan zehar. Gaur udalbatza daukagun proposamena, orain hilabete pasa partekatu genuen oposizioko alderdi guztiekin. Ordutik proposamenak aurkezteko tartea eman dugu, bilerak egin ditugu talde guztiarekin, beste alderdiekin planteamenduak entzun ditugu eta ekarpenak ere aztertu ditugu ere bai. Hemen ordezkatuta dauden alderdi politikoek aurkeztutako proposamen guztietatik gehienak edo ez ziren teknologikoki bideragarriak edo bultzatzen ari garen lanildoen kontrako norabidean zihoazen edo fiskalitatez haragoko eztabaida eskatzen dute. Horregatik ez da erreza izan proposamen horiek gobernu taldearen proposamenen txertatzeko ariketa. Hala ere, txertagarria ikusi ditugun proposamenak txertatzeko proposamena egin dugu, nahiz eta ez garen akordioetara iritsi. Oposizio hiruko alderdietatik bik ez dituzte formalki aurkeztu orain arte landu ditugun proposamenak, guzti zilegia dena, baina gaurko osoko bilkuran eztabaidatu eta baloratu ahal izatea eragozten duena. Nola nahi ere, balioa ematen diogu egindako prozesuari, ekarri entzuteko aukera eman digulako. Eta datorren urteko ordenantza fiskalen eztabaida, hau hemen amaitzen bada ere, prest jarraitzen dugu elkarrizketa horietan mahai gainean jarri den edozein gai lantzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko Eneko, esan bezala alderdi jeltzalearen txanda litzateke.
Arratsaldeon. Gure alderdiak erantzunkizunetik eta konpromisotik, errenteriarekin daukan konpromisotik hainbat zuzenketa aurkeztu ditu. Ogasun zinegotziak adierazi duen bezala, hilabete luze honetan beraiei zuzendutako proposamenak izan dira hain zuzen. Uste dugu zerga ordenantzak eta ordenantza fiskalek herritarren zerbitzura egon behar dutela, eta horregatik aurkeztu ditugu gure zuzenketak. Jarraian zuzenketa bakoitzaren nondik norako azaltzea pasako naiz, eta zergatikan aurkeztu ditugun azaltzen saiatuko gara. Lehenik eta behin, etxebizitzetan kokatuta dauden jarduera ekonomikoak ordaindu behar duten hiriaren errekargua bertan bera uztea proposatu dugu. Pentsatzen dugulako ez dela bidezkoa beraientzako jarduera ekonomiko bat izateagatik errekargua ordaintzea. Hain zuzen ere, legezko jarduera ekonomikoa dutelako, eta hain zuzen ere, udal honek baimendutako jarduerak direlako, orduan kontraesan badagoela ulertzen dugu. Ezin dena da, baimena eman jarduera ekonomikoa garatu ahal izateko etxebizitza batean, eta gero horregatik errekargua ordaintzea. Eta gainera kontuan hartzen baldin baditugu apirileko datuei erreparatuz gero, 30-33 etxebizitzetan gertatzen da hau, eta horietatik erdiak kontsulta medikoak dira. Kontsulta medikoak esanet dentistak edo fisioterapeutak, orduan ulertzen dugu gainera zerbitzu hori eskaintzen ari diren pertsonentzako lokal batean baliabide berdinekin zerbitzu bera ematea zaila izan daitekela, ez? Eta horregatik eskatzen dugu errekargua bertan bera uztea. Egia da lokaletan zerbitzu eman dezaketela, baina daude errenterial lokal nahikoak horrelako zerbitzuak eman ahal izateko. Eta beraiek dauzkaten baldintza berak eduki ditzaten beste lokaletan. Orduan, ez dugu bidezkoa ikusten errekargu hori. Bigarrenik, edukiontzi marroiaren erabilera jarraituagatik ere aplikatzen den obaria 5%an handitzea proposatzen dugu. Batez ere, eta kontuan izan da, azken urteetan gaikako bilketak izan duen bilakaera txarragatik. Azken urteko datuei erreparatzen baldin badiegu, ez dira datu bat ere onak, eta ulertzen dugu neurriak hartu behar direla. Gobernu taldeak baino gehiagotan adierazi digu, edukiontziak aldatuko direla, irisgarretasuna hobetuko dela, beste hainbat neurri hartuko direla, eta gu bat gatoz neurri horiek hartu behar direla. Baina neurri horiek hartzen diren bitartean ere, fiskalitatearen bitartez, nolabait herritarrak animatzen baldin baditugu, gaikako bilketa hori egitea, gure ustez ongi etorria den neurri bada. Ze benetan kezkatzen gaitu gaur egun bizi dugun egoera honek, eta momentuz ez daudela neurriak mahai gainean, edo azken urtean behintzat ez direla neurri horiek nolabait hartu. Espero dugu hemendik epe labur batean hainbat neurri hartzera eta egoerak hobera egin dezala. Bestetik, hirugarren proposamena izango litzateke uraren kontsumoaren tasan progresibitatea aplikatzea, hau ez da lehenengo aldia eskatzen dugula. Badira urteak, esango nuke aurreko legealditik datorren proposamen bat dela. Momentura arte ezin izan dena abian jarri, badakigulako hainbat etxe bizitzetan kontadore komunitarioak daudelako, baina horregatik eskatu dugu, edo honekin batera eskatu dugu diru laguntza lerro bat jartzea beharrezkoak diren obrak egin ditzaten jabeek eta kontadore individuala jarri ditzaten komunitateetan. Batez ere, bakoitzak kontsumitzen duenaren baitan ordaindu dezan eta progresibitatea aprobetxatu ahal izateko, nolabait esateko, familia zaurgarrien kasuan, eta bestetik, uraren erabilera edo kontsumo arduratsua ere bultzatzeko helburuarekin egindako neurri badela pentsatzen dugu. Azkenean, erretxagoa da kontrolatzea bakoitzak zenbat kontsumitzen duen eta hortaz ardura hartzea, badakigunean zenbat kontsumitzen dugun. Horrez gain, izioaren zergan, obari berriak jartzea proposatu dugu, batetik kotxe elektrikoentzako karga puntuak instalatzerako orduan
obari bat aplikatzea, ez baldin banago oker, 75%ko obaria aplikatzea, eta babes publikoko etxe bizitzetan obrak egin behar dituzten kasuetan 50%ko obaria aplikatzea proposatu dugu, neurri hauek transizio energetikoa bultzatzen dutelako eta etxe bizitzaren irisgarritasuna ere sustatzen dutelako. Eta azkenik, bloke bezala, hainbat tarifa publiko edo prezio publiko izoztea planteatzen dugu. Egia da, urtearen, kurtsoaren logikan aplikatzen diren prezioak diela, esaterako herri arte eskolako prezio publikoa izoztea planteatzen dugu, euskaltegikoa, udako porretako prezio publikoak, ludotetakoak, udal euskaltegikoak, eta udal kiroldegiko prezio publikoak ere izoztea planteatu dugu, familia guztiek aukera izan dezaten, hezkuntza, kultura eta kirol jardueretan parte hartzeko eta bizimodu osasuntsu eta orekatu bat sustatzeko helburuarekin. Badakigu, kaso askotan, progresibitatea aplikatzen dela, baina ulertzen dugu, kasu honetan izozteak ere lagundu dezakela hainbat familia gehiago, edo oraindik familia gehiago, horrelako zerbitzutan parte hartzera. Eta ulertzen dugu, laguntza guztiak ongi etorriak direla, naiz eta progresibitatea ere horregon. Zepa daude beste hainbat zerga, progresibitatea aplikatzen dela, eta berdin izoztu egiten direnak. Eta hau da guk aurkeztutakoa, gure arduratik egindako proposamenak izan dira, gobernu taldearen proposamena hobetzeko helburuarekin, eta egia da, aurtengoan ez garela gai izan adostasun batera iristeko, baina, bidea elkarrekin egiteko prest gaude, eta hemendik aurrera eman beharreko pausotan ere bide lagun izango gaituzue, beti ere, adostasun minimo batzuk lortzen baldin baditugu. Gaurkoan ezin izan da izan, baina gure taldea beti preste egongo da elkarlanerako eta lan arduratsurako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eli. Bai proposamena gobernu taldearena eta bai EAJak erregistratutako emendakinak aurkeztuta alderdien txanda izango da jarraian, eta beti bezala PPko ordezkariarekin hasiko gara. Gracias, alcaldesa y equipo de gobierno. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular votaremos en contra de la modificación general de las ordenanzas fiscales para el 2026. Lo decimos con claridad. Detrás del discurso verde y social se esconde una subida generalizada de impuestos. Se presenta como una modernización, pero lo que realmente hace es aumentar la presión fiscal sobre las familias, los propietarios y los pequeños negocios. El texto endurece el régimen del IBI e introduce un recargo a las viviendas vacías que convierte al ayuntamiento en una oficina de inspección de domicilios, llegando a decidir si una vivienda está habitada o no por el consumo de luz o gas. Esto no es una política de vivienda, es un control ideológico y burocracia innecesaria. Además, mientras se castiga a quien ahorra o invierte, no se ofrece ningún alivio fiscal a los autónomos, a las pymes ni al comercio local, que son los que verdaderamente sostienen el empleo y la economía de Rentería. Nosotros defendemos una fiscalidad moderada, clara y justa, que premie el esfuerzo, que incentive la inversión y que respete la propiedad privada. Creemos en un ayuntamiento que confíe en sus vecinos, que no los vigile, que les ayude a crecer, no que los penalice con nuevos recargos. Por eso nuestro voto será en contra, porque no estamos aquí para avalar más impuestos disfrazados de bonificaciones, sino para defender a los vecinos que cada día trabajan, pagan y sacan adelante este pueblo con su esfuerzo. Gracias. Eskerrik asko, Podemos txanda da. Kaixo, arratsaldeon. Desde Podemos entendemos que la propuesta presentada por el equipo de gobierno de las ordenanzas fiscales responden a la línea de promover la sostenibilidad y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Estamos en camino, también lo comentaba Eli, garantizando el desarrollo de los servicios esenciales para la ciudadanía. Las ordenanzas, trabajadas a nivel técnico-político y con el propósito de equilibrar las necesidades financieras del ayuntamiento con la capacidad de aporte de la ciudadanía, tienen orientación de futuro y de un futuro más justo y viable. La progresividad en la mayoría de los precios públicos, congelaciones de algunos impuestos y bonificaciones en determinadas áreas tienen reflejo en los desafíos que también comentaba Eneco de nuestro municipio, como son la vivienda, el desarrollo local, la protección social y la transición ecológica.
Sin ahondar en las medidas o en las propuestas que se han planteado, en vivienda las medidas van en consonancia con la declaración de Rentería como zona tensionada. Pretendemos facilitar la movilización de las viviendas vacías o la regeneración del parque actual de vivienda, por ejemplo. En cuanto al fomento del desarrollo local, se continúa con la línea de incentivos para el desarrollo local. Son medidas que inciden en la economía local, apoyando el aprendizaje, generación de empleo y buscan dinamizar el tejido empresarial. En cuanto a la protección social, ante la situación de vulnerabilidad de muchas familias, las bonificaciones y congelaciones en diversos servicios y tasas se proponen como un apoyo necesario, garantizando el bienestar y la dignidad, sin olvidar la progresividad que se afianza y se amplía a otros espacios. Y para finalizar, la transición ecológica, Rentería sigue dando pasos para un municipio más verde. En este sentido, y siguiendo la directriz de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se ha actualizado la tasa de residuos. Como sabemos, esta ley obliga a que el sistema de recogida de residuos urbanos no sea deficitario para los ayuntamientos. Hemos trabajado en dos líneas. Por un lado, se ha incrementado la tasa para los domicilios en aras de llegar a esa actualización que marca la ley, y se mantienen las bonificaciones del uso del orgánico como el año pasado. Y por otro lado, y como se ha adelantado ya en otros espacios, se ha incidido durante varios meses en una nueva tarificación para el sector comercial según la metodología ya comentada del Gobierno vasco. Para no ser redundante y porque los grupos aquí presentes ya conocemos las actualizaciones, se ha adaptado la tasa del suministro de agua, etc. Y finalmente, desde Podemos queríamos poner en valor y agradecer el proceso y el trabajo técnico que se ha desarrollado, la presentación de propuestas, el trabajar por intentar buscar consensos, el análisis y el diálogo. De manera que todos los partidos aquí presentes hemos tenido oportunidad de participar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Yolanda. AJak bere txanda aprobetxatu nahi badu, berriz. Bai, arratsaldeon berriro ere, labur arituko naiz, nire lehen txandan adierazi dudan bezala, erantzunkizunetik eta Errenteriarrekin dugun konpromisotik egindako ekarpenak izan dira, eta horregatik aurkeztu ditugu gure zuzenketak. Egia da, orain entzundakoaren harira, bi apreziazio txiki egingo ditu dela, adierazten danean, nolabait, edo, eremu tensionatuan egotea erabiltzen danean, hainbat neurriren, hainbat neurri ezartzearen edo ibiaren errekarguaren beharra azpimarratzeko. Benetan sinisten dezute errekargua aplikatuta Errenterian dauzkagun etxe bizitza hutsak mobilizatzen direla? Azken urteetan zenbat etxe bizitza mobilizatu dira errekarguaren eskutik. Beste gauza bada, egiten den dirubilketa hori erabiltzea etxe bizitza legeak edo neurriak edo etxe bizitza berriak mobilizatzeko. Baina guk uste dugu, pentsat, hori ez dela gertatzen. Gure zalantzak dauzkagu, benetan, ibitik edo errekargutik jasotzen den dirubilketa hori, edo dirubilketa horrek etxe bizitza neurritan redundatzea. Gure zalantzak sortzen dizkigu. Orduan, eremu tensionatua erabiltzea edo eremu tensionatuan gaudela esatea, eremu tensionatuan gaude, baina eremu tensionatuak nolabait obligatzen gaitu neurri efektiboak hartzera. Eta gure taldeak zalantza dauzka errekargua neurri efektiboa den. Eta egia da, dirubilketa handia jasotzen dela errekargu horietatik. Guk nahi duguna da, jasotako dirubilketa hori hortan inbertitzea. Hortara bideratzea. Eta horrela, denen artean, irtenbideak bilatzea etxe bizitzaren arazoari. Zer dirubilketak bere hortan ez digu lagunduko. Bere hortan, politika eraginkorrak aplikatu beharko dira, arazoari buelta emateko. Eta bestetik, zaborren tasari dagokionez, behin eta berriro azpimarratzen da, lege berriari egokitua egon behar dula, eta noski egon behar dula, horrekin ez daukagu zalantzarik, bertan esaten da, ezin dula defizitario izan, baina aldi berean ere adierazten da, sortzen dugun
zaborraren baitan ordaindu behar ditugula zergak. Egia hor pausu bat eman dela jarduera ekonomikoi dagokionez, baina espero dugu urrengo urterako behintzat pausoak eman daitezela ere bai familiei dagokionez. Ulertzen dugu ez dela bide erreza izango, baina bitarte horretan horregatik guk eskatzen duguna da bonifikazioa beti ere 5. edukiontzia erabiltzagatik areagotzea edo handitzea. Nolabait familiei laguntzeko eta animatzeko hain zuzen ere, merkeagoa delako birziklatzea eta gaika zaborra banatzea eta ez edozein modutan zabortegira botatzea. Eta azpimarratzea, hau dela guretzako politika erabilgarria egiteko modua, proposamen zehatzak eginak, errealistak eta pertsonengan pentsatuak daudenak, egingarriak izango direnak, eta berriro ere berresten dugu gure jarrera arduratsua eta eraikitzailea oraingoan bezala, hemendik aurrera ere bide berari jarraitu nahi diogula, eta ez ditugula oztopoa jarriko, baizik eta elkarrizketara eta akordiotara eramango gaituen bidea landu nahi dugulako. Errenteriak anbizioa eta zorroztasuna eskatzen digulako gure eguneroko jardueran. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eli. Segidan Alderdi Sozialistaren txanda da. Kaixo, arratsalde guztioi. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a votar en contra de estas ordenanzas fiscales. Lo hacemos con la tranquilidad de haber presentado propuestas constructivas, razonables, pensadas para mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos, y también con la decepción de que ninguna de estas propuestas que hemos realizado haya sido aceptada, pero también con la convicción de que estamos seguros de que más pronto que tarde serán una realidad. Creo que hemos hecho un proceso interesante, en eso estoy de acuerdo. Creo que hemos tenido la posibilidad de, al menos las propuestas que hemos puesto encima de la mesa, poder debatirlas, poder ver que en algunas de ellas no estamos de acuerdo. Y yo creo que en esas en las que no estamos de acuerdo, en el futuro podremos buscar algún punto de encuentro para poder hacerlas realidad. Yo al menos muchas veces con las propuestas que hacemos, a veces me vale con llegar a un punto medio que pueda hacer cumplir algunos de los objetivos y propuestas que realizamos, porque al final las ordenanzas fiscales muchas veces suenan algo farragoso a un trámite técnico, pero nosotros las hacemos como una herramienta para poder hacer política útil, para poder no solo hacer enmiendas parciales a porcentajes, sino también las aprovechamos para poner debates encima de la mesa, debates que van más allá y que igual en un momento dado no somos capaces de anticipar cuál es el porcentaje, sino que queremos que alrededor de esas temáticas podamos hacer debates durante el año o durante 2 años y que eso acabe en el futuro en una propuesta diferente que pueda venir a este pleno. Y lo hilo con uno de los temas que viene hoy en la propuesta del Gobierno, que tiene que ver con la tasa de residuos y justo con la que tiene que ver con los comerciantes y hosteleros. En 2020, hace ya 5 años, llegamos a un acuerdo de ordenanzas fiscales en la que desde este grupo proponíamos precisamente esto. En ese momento hablábamos de realizar un estudio para analizar, porque nosotros ya en ese momento decíamos que esta tasa de residuos pues no nos gustaba cómo estaban los porcentajes. En ese momento decíamos, pues no sabríamos decir cuál es el porcentaje, pero bueno, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un recorrido. Y bueno, estamos satisfechos con que se haya encontrado un sistema, que es el de IOBE, y venga a la aprobación en esta ocasión. Y con eso, pues lo que hemos tratado este año también es de poner diferentes debates encima de la mesa. Como he dicho antes, algunos no estamos de acuerdo. Voy a hablar de alguno de ellos. Entre estas propuestas había una medida sencilla, pero que para nosotros es importante, que tiene que ver con permitir que los comercios y los locales hosteleros organicen actividades culturales en la calle y por esas actividades puedan beneficiarse de una bonificación en la tasa de ocupación de vía pública.
Esto no es una petición que nos viene de los propios hosteleros, de la dificultad que tienen a la hora de organizar este tipo de actividades, y creemos que es una forma de dinamizarlos, podría ser una buena forma de dinamizar los barrios, apoyar al sector cultural y fortalecer la economía local. Es una propuesta que llevamos trasladando los diferentes años y bueno, yo me gustaría animar a que podamos debatirla y podamos hacerla realidad en futuras ordenanzas fiscales. Hay una de las propuestas que se va a aprobar hoy y que nos preocupa especialmente, que es la que tiene que ver con la subida que se plantea a los precios públicos de los locales culturales. Se plantea unas subidas, pues en el caso de Niesen, por ejemplo, del alquiler de las salas de Niesen entre semana un 37%, sábados y festivos un 22%, Lekuona el alquiler de un tercio del auditorio entre semana un 29%, el fin de semana un 46%, el precio por alquilar el auditorio completo de Lekuona los fines de semana un 25%, y luego además todo esto se suma a algo también que dijimos que no nos parecía bien, que en 2022 también se subió entre un 15 y un 100% el alquiler de diferentes salas municipales. Y aquí hemos planteado un debate, y es el que me gustaría trasladar aquí. ¿De verdad tiene sentido subir tanto los precios de estas salas cuando prácticamente nadie nos alquila estos espacios? ¿No sería más lógico preguntarnos por qué no hay demanda y cómo podemos atraer actividad cultural en lugar de encarecerla más? Porque se nos dice, porque en nuestra opinión, subir las tarifas no es incompatible con mantener la gratuidad. Nos dice, no, la gratuidad, tenemos una gratuidad para las asociaciones y las entidades del municipio, y para nosotros fomentar la industria cultural, apoyar a los creadores y creadoras y atraer actividad económica no es incompatible con esto, con la gratuidad. No creo que tengamos que poner no tenemos que elegir entre las dos. Creo que los dos ejercicios son compatibles. Y por tanto, a mí me parece que está coja la reflexión, que creo que tenemos que hacer esta reflexión. ¿Por qué? Más allá de decir, no, es que nadie nos alquila las salas. ¿Por qué no nos alquilan las salas? Yo creo que es la reflexión que deberíamos hacer. Y luego, además, sí que veo un debe en este debate, es que, como ha pasado en otras ocasiones, creo que es un debate que tendríamos que tener en la Comisión de Ciudadanía, donde hablamos de cultura. O sea, recibir una subida generalizada de los precios de los alquileres de las salas culturales, creo que también es un debate que podríamos tener en el ámbito de en la Comisión de la Cultura. En cuanto a las instalaciones deportivas, nuestra propuesta es clara, es la misma que en los últimos años. Exigimos que se introduzca la progresividad en los precios. Lo más grave de este tema es que esto es un compromiso del equipo de gobierno en febrero de 2023, a 3 meses de las elecciones, utilizando los medios de comunicación municipales para anunciar que en 2024 se pondría en marcha la progresividad en los polideportivos. Han pasado varios años y no hay nada. Y esto a nosotros nos parece grave. Ya nos pareció grave en su momento que se utilizara los medios públicos a 3 meses de las elecciones para decir que en 2024 se iba a aprobar esta progresividad, pero pasados 2 años estamos en las ordenanzas fiscales de 2026 y esta progresividad no ha llegado. Podrán contar las excusas que sean, no tenemos la licitación todavía, muy bien. Pues si no tenemos la licitación todavía, no se debería haber utilizado los medios públicos para comunicar que íbamos a tener la progresividad en 2024. Y eso es lo que hay. Y luego, por último, hemos puesto encima de la mesa el canon a la vivienda vacía. En un momento en el que Rentería está declarada como zona tensionada, es imprescindible diversificar las políticas de vivienda, combinar el aumento de la vivienda protegida, las políticas de rehabilitación, las políticas de emancipación y también medidas que incentiven la movilización de vivienda vacía. Y para eso tenemos una ley que nos habilita, nos da una herramienta, que es el canon. No se trata de castigar, sino de promover el uso responsable del parque existente y facilitar el acceso a la vivienda a quienes más lo necesiten. Y ponemos este tema encima de la mesa otra vez. Me gustaría que lo debatiéramos
y que lo pusiéramos en marcha porque es una herramienta que tenemos ahí para poder movilizar vivienda vacía. Y bueno, como nos decía antes, que hemos hecho unas propuestas, ninguna ha sido aceptada, algunas están ahí encima de la mesa para poder seguir debatiendo y por tanto votaremos en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isak. Ogasun zinegotziari emango diot berriz hitza. Bai, bueno, pixkat izteko edo, bueno, pixkat entzun da dena, irutzen zait, bai da ditugu denok hemen atera diren gaiak aman komunean, ikuste dut, bueno, egon da baita ere, adibidez eremu tensionatua agertu da etxebizitzaren arazoa, hondakinarena baita ere agertu da, bueno, nik uste dut progresibitatea, nik uste dut gaiak jorratu ditugunak denok, argi daukagu zeintzu diren eta ze garrantzia dakaten, ni baita ere, balorean jarriko dut egindako bidea, pixkat ere oiren inguruan hitz egiteko, igual komentatuko dut, esan dugun bezala, guretzat ere gure prestotasun guztia jarriko dugu mai gainean, gai horiek jarraitzeko baita ere esploratzen. Badakit, igual, puntu batzuk igual ez gaudela ados, baina baita ere saiatuko baita ere bilatzen nolabait bideak, eta ez da igual sartuko detailetan, baina bai gustatuko litzaidake aipatu diren igual gauza batzuk nolabait komentatzea batez ere, eremu tensionatua ez da itzaki bat, ez dakit, eremu tensionatua izendatzea da ardura jokatzea. Nik uste dut eremu tensionatua albidetzen ditu hainbat neurri, guk ere planteatu dugu eta ere etxebizitza plan bat, plan horretan ere daude baita ere bateria batzuk, ez dira bizitza osorako, nik uste dut batzuk da direla incentiboak eta beste batzuk igual nolabait errekarguak, denak izan daiteke baliagarriak edo ez, baina gutxienez esploratu behar direla, eta sortu behar dela baita ere, efektibamente eztabaida bat zer dan etxebizitza eskubidea eta zer da negozio bat. Eta nik uste dut hor, efektibamente, badaukagu eztabaidatzeko eta igual ez gara jarriko ados, baina iruditzen zaigulako, esan dugun beti ez, guretzat emergentzia habitazional dagoen enean, dozein neurria beti interesgarria dela. Eta ez daka fin rekaudatorio bat, baizik eta sortzen da nolabait, testinguru batean, eta bilakatzen du, beste tresna batzuk aplikatzen den enean, baita ere, baliogarri du mobilizatzeko etxebizitza guztiak. Seguramente, uste dugula beti etxebizitza politika ez da bakarrik etxebizitza egitea, ez bakarrik, baizik eta beste akonpainatzea beste neurri batzuk, ez da behatzen ari garela orain fiskalak eta hainbat beste batzuk ez daudela igual orain gainean ez da bai da hontan. Gero, hondakinen tasa, legeak oso argi izaten du jun behar dugula denok al pago por generación. Nik uste dut ez bakarrik hemen, baizik eta udalerri guztietan ari garela, nik uste dut denok zailtasunak edo horreztasun gutxi edo handiarekin, guretzat ere orain adibidez iobek egindako manual bat izan da, beste pauso txiki bat, baina uste dut baita ere importantea, pago por generación aurreratzea ditugun tresnekin, efektibamente baditugu hainbat orain bide bat jorratzeko, esploratzeko eta egiteko, eta arlo fiskalean ez da itzaki bat, baizik eta realitatea, orain gaubiltza beste EAen dauden udalerri batzukin lantzen nolabait izferekin ze aplikatu edo nola garatzen dugu aplikazio bat, pixka desplegatzeko, ez bakarrik espazio fizikoan, baizik eta baita ere arlo ekonomikoan neurri horiek, ez? Eta hortan gaude eta ados gaude. Etorriko dira lehenago edo beranduago, baina hortan gaude. Gero ere, PSOEk aipatu du baita ere, nik ere gelditzen naiz, pixkat planteamendu honekin, ez, dagola nolabait, sustatzeko, jarduera horiek kulturalak, pixkat ere hostelariakin eta hori, nik uste dut hori ere, badago bide bat egiteko, seguramente igual gaia gainditzen dula baita ere nolabait ordena fiskala ez da bai da, baina prestutasun guztia bai gai horiek eta bai besteekin aurrera jarraitzeko, bai esango nuke, efektibamente progresibitatea aipatu duzuna kiroldegian, daramatzagu batez ere maila teknikoan lan handi bat egiten, daramatzagu 2 urte
plego horiekin, baina bueno, ja nolabait pues gaude oso gertu, politika horiek ere desplegatzeko. Nik uste dut bideare partekatu dugula eta gainera egiten ari garela. Aipatu dira beste gauza batzuk, PP-ko ordezkari izango diot, efectivamente, que vemos el mundo de manera muy diferente. Gu ere saiatzen gea, proposamenak lantzen baitare eta lurra aterrizatzen, baina batutan ere komeni da baitare gauza galdetzea edo esatea momentu den enean batez ere nahi badugu adospen baten lortzea baitare gauzak lantzeko. Eta, uste dut atera direla hainbat gai, ez nahi sartuko igual guztiekin, baina, bai ni jarriko nukela, egin duku orain arte balorean, egin duku bidea, eta, baitare aukera emateko, gai hauek ere eztabaidatzeko hemen, baizik eta, gure artean, eta, uste dut baitare hori oso interesgarria dela, politika publika joaraitzeko eta aurrera eramaten. Bai, nik bakarrik amaitzeko esan, igual fiskalidadeari gaur hemen entzundakoak entzunda gehiegi eskatzen diogula, baina egia da, hainbat gai mahai gainean jartzeko balio izan duela ordenantza fiskalen inguruko eztabaidak eta mantendu ditugun elkarrizketak, eta urte guztia daukagu, aurretik urrengo ordenantza fiskalak bitarte, hainbat gairi heltzeko. Danak seguraski ezingo ditugu landu, gauza asko planteatu direlako, baina gure artean hitz egin eta lehentasunak jartzea da azkenean egin dezakeguna, eta horretarako gonbidapena ere uste dut ogasun zinegotziak egin dula, eta nik neronek ere egiten dut. Besterik ez baldin bada, pasatuko gara bozkatzera, lehen esan bezala, lehen da bizi EAJaren emendakinak banan-banan, eta ondoren ja gobernu taldearen proposamena osoki edo osotasunean, bale? Orduan, jarraituko dugu, ez dakite zuek erregistratutako txostenak eta kontu hartzailearenak urrenkera berdina mantentzen duen, baina kontu hartzailearena jarraituko dut, bale? Igual aipatzea besterik gabe, kasu guztietan bideragarritasun teknikoa ez dagoela bermatuta, baina hala ere, hori jakinik ere, erabaki dugula 6 emendakinak bozkatzea eta osoki bozkatzea, bale? Bai, kontu hartzaile... En la enmienda 6, aunque no tenga... Bai, 6. kasu, esan nahi, 6 emendakin daude, bai, horietako batean edo bestean konsiderazioak egiten dira, baina 6. argi esaten da, parte bati dagokionez behintzat ez dela bideragarria teknikoki, ez dagokiolako ordenantza fiskalen debateari. Hori hala izanik ere, erabaki dugu, idazkari lanetan dagoen Marijoren eta bion artean osoki bozkatzea. Ados gaude? Marijo ezakita azalpenik eman nahi duzun, Gehienez ere zati bat geldituko litzateke kanpo. 6. emendakin hortatik zati bat geldituko litzateke kanpo ez delako ordenantza fiskalen objektu. Hori da. Bueno, nahi dan bezala, Marijo, zuk esan. Ez, bestela 6. hori modu horretan bozkatu daiteke zati hori kenduta, gainerakoan. Ados. Orduan 6. partzialki hartuko genuke, kirol instalazioei dagokiona alde batera utzita. Bai? Marijo, zuk esan. Entiendo que el criterio tiene que ser de la secretaria. Baina Marijok esan du eta da adostasuna berrestea, besterik gabe. Bai, izango litzake banaka bozkatzea eta 6. partzialki, kanpoan uzten den zati hori kanpoan utzita. Bueno, hori argituta, pasatuko gara bozkatzera. EAJak egindako lehenengo zuzenketa ondasun higiezinen gaineko zergarekin lotuta dago. Aldeko bozkak, 3 aldeko bozkak, kontrako bozkak, 12 kontrako bozka, abstentzioak, 6 abstentzio, ez da onartzen. 2. proposamenera goaz, 2. eraikuntza instalazio eta obren gaineko zergarekin lotutako zuzenketa litzateke, aldeko bozkak, 9 aldeko bozka, kontrako bozkak, 11 kontrako bozka, abstentzioak, abstentzio bat, ez da onartzen. 3. zuzenketa ere eraikuntza instalazio eta obren gaineko zergarekin lotuta dago, kasu honetan errekarga elektrikoarekin. Aldeko bozkak,
10 aldeko bozka, kontrako bozkak, 11 kontrako bozka, ez da onartzen. Laugarren zuzenketa hondakinen bilketarekin lotuta dago, 5. edukiontziaren bidez bihondakina gaika biltzeko udal programa modu aktiboan parte hartzen duten etxebizitzekin lotutako proposamena. Kasu honetan, aldeko bozkak, 4 aldeko bozka, kontrako bozkak, 11 kontrako bozka, abstentzioak, 6 abstentzio, ez da onartzen. Hurrengo proposamena, 5. edo zuzenketa 5. litzateke, urhornidura eta estolderia zerbitzuarekin lotutakoa, aldeko bozkak, 3 aldeko bozka, kontrako bozkak, 11 kontrako bozka, abstentzioak, 7 abstentzio, ez da onartzen, eta orain 6. eta azken proposamen edo emendakinera goaz, kasu honetan esan bezala, kanpo geratuko litzateke kirol instalazioa erreferentzia egiten dien aipamena. Ados, orduan 6. proposamenarekin aldeko bozkak, 3 aldeko bozka, kontrako bozkak, 11 kontrako bozka, abstentzioak, 7 abstentzio, eta ez da onartzen beraz 6. emendakin hau ere. Eta jarraian, pasatzen gara gobernu taldearen proposamena bozkatzera, aldeko bozkak, 11 aldeko bozka, kontrako bozkak, 10 kontrako bozka, onartuta geratzen da gobernu taldearen proposamena, eta beraz onartuta 2026ko ordenantza fiskalak. Honekin, 7. puntura goaz, eta 7. puntua proposamena da, kreditu aldaketa gehigarria, zehazkika 13 onartzea, eta hemen esatea, azken unean egondala dokumentazioaren zuzenketa bat, baina esatea diktaminatu zena batzordean zuzena zela, dokumentu hori zuzena zela, beraz, batzorderako aztertu duzuen dokumentazioa egokia zen, zuzena zen, eta besterik gabe gero plenorako dokumentazioan egonda akatsa eta subsanatu da gaur bertan. Hori esan da, ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzuen, bale, hori esan da, puntua aurkeztuko dugu. Bai, izenpetzen du kontu hartzaileak onartzeko proposamena, onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra aurretik antolaketa batzordearen diktamenarekin. Espedientea ikusita aplikatu beharreko legedian eskatutako baldintza guztiak betetzen dira eta beraz hurrengo erabaki proposamena aurkezten zaio udalbatzarrari. Lehenengoa, onartzea hasiera batean aurrekontuak kreditu gehigarri bidez aldatzeko 2025 KALF 0013 espedientea. Bigarrena, espedientea jendaurrean jartzea 15 lan egunetako epean, iragarkia gaun eta udal web orrian argitaratzen denetik kontatzen hasita. Hirugarrena, erabakia behin betikoa izango da, baldin eta jendaurreko epean ez bada erreklamaziorik aurkeztu. Eskerrik asko, Marijo, puntu honen inguruan norbaitek zerbait esan nahi du. Bozkatzera pasatuko gara orduan, aldeko bozkak, 11 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 10 abstentzio onartuta geratzen da. Honekin 8. puntura goaz, eta kasu honetan jatorrian gai ordenean mozio bat zegoen, Alderdi Sozialistak aurkeztutakoa, Podemosek eta EH Bilduko aurkeztutako beste alternatiba bat ere bazegoen, mozio horri aurkeztutako mozio alternatiboa, eta 3. bat egonda ere, baina gai ordenean sartzera iritsi ez dena. Edozein kasutan proposamena da, oker ez baldin banago mozioak mahai gainean uztea. Bueno, simplemente decir que presentamos esta moción en defensa de los trabajadores municipales y que hemos tenido un recorrido de varios días intentando consensuar un texto que se ha convertido en una declaración institucional y, bueno, simplemente decir que retiramos la moción que presentamos y agradecer el trabajo que se ha hecho para sacar este texto, que es un texto muy bueno, y ponerlo en valor. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isak. Podemosek eta EH Bilduk mahai gainean utziko lukete baita beraiek aurkeztutako mozioa, eta eragozpenik ez baldin badago, pixkat Isakek esan duena, transitatu dugu guztion akordioarekin eta guztion adostasunarekin, mozio batzuetatik, mozio alternatibo desberdinetatik, deklarazio instituzional batera, eta nik ere balioan jarri nahi dut Isakek egin duen bezala egindan prozesua, egindan bidea eta lortu dan emaitza, uste dut balioan jartzekoa dela.
Eta honekin joango ginateke azken puntura, bai? Galdera eta erreguena, ez dakit zerbait dagoen, bai? Hitz egin dezakezu, baina mikrofonoa ez dut ikusten. Eskertuko genizuke, ze plenoa grabatu egiten da. Bai, lasai ez da zer gertatzen. Eskertuko genizuke mikrora hurbiltzea, zure burua aurkeztea, eta esateko daukazuna esatea. Kaixo, bai. Txon pixka bat, Kaixo. Bai, arratsaldeon, mi nombre es Óscar y, bueno, un poco en representación a un grupo de ciudadanos con licencias turísticas que tenemos en Rentería, que en total somos 20, quería lanzar unas preguntas primero un poco, no sé si al aire o alguien tiene un poco alguna respuesta, ¿no? En primer lugar, quería saber si alguien tiene el dato exacto de cuántos residuos genera un hotel en Rentería, por ejemplo, el Versalles o el nuevo que se va a construir en la Camsa, o cuántos residuos genera, por ejemplo, el cine de Rentería, ¿no? O, en general, cuántos residuos genera una vivienda de media en Rentería o una vivienda turística, ¿no? En nuestro caso. Seguramente tampoco tengamos este dato, pero lo que sí sabemos todos, por simple lógica, es que una vivienda turística genera incluso menos residuos que una vivienda habitual, ¿sí? Porque las estancias son cortas y los visitantes suelen comer fuera, no cocinan a diario y apenas generan basura doméstica. Nos pasa a todos cuando nos vamos de vacaciones, ¿sí? Y aún así, este ayuntamiento propone que una vivienda turística se clasifique igual que un hotel o un cine a efectos de tasa de residuos. No hay datos técnicos que respalden esa decisión y, si existieran, me gustaría verlos porque la comparación sería todavía más evidente. Y, si me permitís añadir algo más, mi licencia turística la obtuve hace 2 años, durante esta misma legislatura, cumpliendo todos los requisitos legales que el propio Gobierno vasco, junto con el Ayuntamiento, me exigieron, y ahora el mismo equipo de Gobierno que me ha concedido, o en algunos casos nos ha concedido esta licencia, pretenden penalizarnos o castigarnos, también se le puede llamar, aplicando una tasa propia de un gran establecimiento, concretamente 1.000 euros de tasa de basura anuales, ¿sí? Dividido en 2 cuotas. Nos parece totalmente incoherente. Por otro lado, se está transmitiendo a la ciudadanía la idea de que el problema de la vivienda en Rentería está relacionado con las viviendas turísticas. Incluso la alcaldesa apareció hace poco en televisión pública haciendo comparaciones entre Rentería y ciudades como Madrid o Barcelona. Y, con todo el respeto, esas comparaciones no nos parece que tengan ningún sentido, porque aquí no hay ni remotamente el mismo tipo de turismo, ni el mismo volumen, ni las mismas condiciones del mercado inmobiliario, para nada. El verdadero problema de la vivienda en Rentería no son las 20 licencias turísticas que existen en todo el municipio, de las cuales al menos la mitad, como la mía, son viviendas principales de vecinos empadronados aquí. Yo tengo mi licencia turística, pero yo vivo en mi casa, es mi primera y mi única vivienda, y yo tengo la licencia turística para cuando yo me voy de vacaciones, mis 15 días o mi mes al año. Yo, con esa licencia turística, puedo poner mi vivienda, que me cuesta mi trabajo mantenerla, para poder ponerla en plataformas como Airbnb, como Booking, como las que realmente me apetezcan, porque lo he hecho todo de manera legal. Me cuesta mi trabajo y creo realmente que se está penalizando todo eso, ¿sí? O sea, no tiene ningún sentido, porque creo que no estoy haciendo daño absolutamente a nadie. Porque yo, si retiro ahora mismo licencia turística, realmente no es una vivienda vacía, porque va a seguir siendo mi casa. Pero yo aún así tengo que seguir pagando esos 1.000 euros de tasa de basura. No le encuentro ningún sentido. El problema creo que está que durante toda la legislatura no se ha promovido vivienda pública suficiente, mientras sí se han impulsado nuevas promociones de viviendas a precios altísimos, en el Alto de Beraun, en Galtzaraborda y ahora en la Camsa. En lugar de buscar culpables entre los vecinos que simplemente cumplen con la ley, creemos que sería más útil centrar los esfuerzos en fomentar vivienda asequible, regular, con proporcionalidad y basar las decisiones en datos reales, no en percepciones. Y eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, eskerrik asko zure iritziarengatik. Ez nuke sartu nahi iritzien planoan, esan nahi dut zuk eduki dezakezula puedes tener una visión de la política de vivienda que se está implementando y que se está impulsando desde este ayuntamiento, y efectivamente podemos no estar de acuerdo en qué tipo de medidas se tienen que aplicar, pero viniendo un poco al problema o la realidad concreta que has planteado de tu piso de uso turístico y el recargo, la tasa de residuo que vas a tener que pagar, simplemente decirte que efectivamente lo que aprobamos hoy se va a poner en exposición pública, que si lo consideras pertinente puedes hacer una reclamación, puedes expresar tu opinión e incorporarlo a este proceso de decisión que estamos adoptando ahora. Puedes hacerlo formalmente para que conste y para que se resuelva técnicamente, pero que en cualquier caso aquí la cuestión es que tú haces un uso, digamos, de tu vivienda que tiene que ver con una actividad económica. Y esa es la causa por la que se te aplica una tasa diferente a una vivienda, digamos, cuya función es simplemente la función social o la función habitacional. Y como hemos expresado hoy en este pleno, pues efectivamente se ha hecho una nueva clasificación que se basa en una propuesta que viene del Gobierno vasco, de IOBE. Nos hemos basado en esa propuesta para trabajar las nuevas tasas y, bueno, pues en este caso, efectivamente, lo que se plantea es lo que no sé de cuánto es la cuantía exacta, pero efectivamente, bueno, la tasa que se aplica pues tiene en cuenta la actividad económica que ejerces en tu domicilio. Simplemente. En cualquier caso, como decía, estamos en proceso de aprobación de las ordenanzas fiscales. Cualquier ciudadano o ciudadana puede hacer su reclamación formal, más allá de que hayas expresado aquí tu opinión, y por tanto te invito a hacerlo, si te parece. Bueno, esa es otra cuestión. Pero efectivamente podéis mostrar vuestro desacuerdo. Otra cosa es cómo se resuelva. Bai? Eskerrik asko. Bai, ezta? Besterik ez bada?